Dobar dan, dragi gledatelji Sportskih novosti. Dobrodošli u novo izdanje našeg Sportkasta, podcasta kojeg realiziramo u suradnji sa Hrvatskim olimpijskim odborom. Danas pričamo o stolnom tenisu i zadovoljstvo mi pozdraviti u studiju Hanza Medije našeg mladog stolnog tenisača Ivora Ban. Ivore, dobar dan i dobrodošao. Hvala što ste me pozvali. Evo, Ivor je tu zbog toga što u posljednje vrijeme stvarno ostvario dva odlične rezultate u mješoviti par, mix paru sa Hanom Arapović koji smo ugostili ovdje također prije nekog vremena. Pa evo Ivor, za početak da ti čestitam na tim. Znači radi se o dva turnira, VTT feeder turnira u Sloveniji i vas dvoje ste to baš pošteno izdominirali. Da, pa hvala vam puno. Pa čak i da, pa ovaj prvi turnir je bio dosta, ajmo reći, lagan, kako se gleda rezultatski. A i dobro smo se uigrali tokom godina, tako da sad uvijek je tu neka komunikacija između nas dvoje, jako je dobra, tako da više manje te stvari osnovne znamo. I da, došla su ta dva rezultata, došao je još jedan prošle godine u Kosovu, u Prištini je bio turnir, isto smo bili prvi, igrali smo samo protiv Koreanaca. 3 meča i to smo isto izdominirali, tako da sad imamo dobra 3 vezana turnira koja smo osvojili. A koliko dugo igrate Hana i ti zajedno? Pa evo, iskreno ne znam, igrali smo još od razdoblja kadeta. Mislim, da, znači je. Pošto je 1 godina razlike, onda smo se uparili tako, mislim, nije bilo nikog drugog u našoj generaciji boljeg, tako da... Pa dobro, vidi se da rezultati pokazuju da je to definitivno dobar par, tako da pretpostavljam da već planirate nastavak suradnje i za ovu sezonu i za dalje. Naravno, da. Za one neupućene, mislim i ja prvi, koja je razlika između pojedinačno igrati i u paru, recimo u stolnom tenisu? Šta je tebi možda draže, a koja je razlika? Pa ne znam, meni je lakše igrat par zbog toga što sam ljevak. Ali dobro, idem prvo reći koja je razlika. U paru igraju, mislim, dvoje, to je normalno. I na izmjence svako udara jednom loptu. I još je isto razlika kod servisa. Servira se iz desnog polja u desno polje. Naše lijevo, ali njima desno. Da. Tako da, pošto sam ja ljevak, ja tu već stojim backendom, imam jako dobar backend. Što se tiče prijema, jako dobro servu. I zbog toga sam ja možda bolji par igrač nego u pojedinačnom. A znači tebi onda tako će se nekako, vidiš kao karijeru da će se razvijati više u području parova ili ti je jedno i drugo istovremeno? Pa mislim, pojedinačno je naravno prioritet, zbog toga što bilo koju ligu da igraš, moraš igrati pojedinačno. Nema parova, osim nekih liga, evo sad sam u Njemačkoj potpisao, na 2-2 se igra par, tako da to će možda biti i ključan meč za pobijediti cjelokupni meč. Ali da, mislim, većinom su singlovi u prvom planu, svima. Ajmo se vratiti sada malo na početaka. Kad si počeo trenirati i ko te odveo na stolni tenis? Ja sam krenuo dok sam bio zadnja godina vrtića. Zadnja godina vrtića i to mi je tata igrao. Tata mi je igrao ovu amatersku ligu u Zagrebu, ovaj Sokaz. Da, čuveni Sokaz. I trenirali smo, mi kak živimo na Vrbanima, bila je blizu jedna dvorana u ovom shopping centru Prečko. Da. I onda sam tak sam krenuo zapravo. Tata me dovozio na svoje mečeve, pa hoćeš malo probati igrat, pa ajde, pa jel ti se sviđa, pa sviđa mi se. Tak se to nastavilo, onda su se nalazili neki treneri tamo baš u shopping centru Prečko i radio sam sa dvojicom ljudi, ali to je svega trajalo možda pola godine i onda sam se prebacio u mladost Zagreb. I tu si još uvijek? Ne, bio sam tamo do 14. 15. godine i onda sam se prebacio tu gdje sam sad u GSTK Zagreb. Da, ali u sljedeće godine prelaziš u Bundesligu. Tako. To si sad već rekao. Svi znamo da je Bundesliga
u mnogim sportovima, među najjačima u Europi, u stolnom tenisu je bez uopće konkurencije najjača u Europi. Jel ti ovako imaš možda i tremu od tog prelaska? Pa iskreno mislim da će trema doći prvi put kad stanem za stol, ali trudim se nekako to prebroditi prije nego što ću stat. Mislim, ja poziv nisam očekivao. Dobio sam dosta dobru ponudu i prihvatio bi bilo koju takvu ponudu i za puno manje novaca. Da. Samo da igram mečeve, zato što se skuplja iskustvo i igraš sa jakim igračima, može se odbaciti na još jednu stepenicu više se može dići. Pa da, znači dobio si garanciju da ćeš igrati tamo. Tako. Da. Pa to je dosta najvažnije. To se sad i mijenja se život, znači si i na to spreman. A jesam. Mislim, puno više se mora i ulagati u to sve. Bilo je ovo malo tužno, a jesam. Ne, pa dobro, ok, mijenja se i pozitivno, a i onako kak možda ja ne bi, kak meni nije u prvom planu bilo kak će to sve izgledati. Ok, puno više ću biti u Njemačkoj. Da, naravno. Zbog toga. I između mečeva ću ići u jedan grad, Saarbrücken se zove. Da. Tamo je trening centar od mog sponzora, tako da... Da. Znači, dosta ćeš vremena provoditi u Njemačkoj. Da. A to, mislim, pričao sam, bili su tu ovdje tvoji kolege iz reprezentacije i neki stolni tenisači, pa su mi objašnjavali kako bez klupskih natjecanja karijere financijske ne bi bilo, je li tako? Da, tako je. Sam odlazak na ove turnire, VTT turnire, promijenili su malo naziv, pa ja više ne znam šta je FIDE. Šta je ovo iza? Da, FIDERi su najslabija kategorija, onda imate kontendere i star kontendere. Da. Ali da, znači kombinacija tih ligaških natjecanja i tih VTT turnira, to je definitivno nešto što je nekakva realnost za svakog stolnog tenisača. Da, mora se igrati oboje jer, mislim, mogu se igrati samo lige. Ali mislim da to jako malo ljudi radi. Nema potrebe za tim. Da. Vratimo se malo na ovaj mješoviti par. Ponovno će se na olimpijskim igrama igrati taj mješovita ekipno. To znači da bi ti Hana mogli imati neku zanimljivu kombinaciju na sljedećim olimpijskim igrama. Da. I s obzirom da si ti lijeva, kao što smo rekli, mogli biste imati nekakve šanse za dobar rezultat. Da, pa mislim, to je bila i jedna od disciplina i prošle olimpijske, ali sad je to uvedeno, ne znam, pravila su izašla prije par dana. Da. I sad je to uvedeno da mješovito ekipno, da se kreće sa miksom, ja mislim. Nisam dobro upoznat, ali da, mislim da tu možemo jako puno pridonijeti i reprezentaciji i samim rezultatom, da možemo dosta dobrih rezultata napraviti. Pa već sada imate dobre rezultate, trenutno na posljednjoj rang listi se, ako sam dobro uhvatio, 23. na svijetu. Da, 23. smo. Pa i ispred vas su samo, evo, kolega Božić, naš stručnjak za stolni tenis u Sportskim novostima, i čovjek koji radi s vama u Savezu dosta, mi je rekao da su među tih 23 para samo je 5 europskih parova ispred vas. Znači da je to već sada, iako ste dosta mladi, postoji i preduvjeti za nekakvu europsku prvenstvo, da se već sada bori za nekakvu, nećemo pričati o medaljama, ali po četvrtfinale recimo bi moglo doći. Da, pa već je i došlo jer prošle godine je bilo europsko u Lincu i bili smo totalni outsideri. Bili smo ono, kad imaš u ždrijebu nekog ko ti baš ne paše i s kim baš ne bih htio igrati, to se zovu mine u ždrijebu. I onda mi smo bili jedna od tih mina i dosta smo lagano prošli prva 2 kola i onda smo igrali sa slovačkim parom u osmini finala s kojima smo još i prije igrali pa smo ih dobili 3-1, ovaj put smo ih dobili 3-2 i ušli smo u četvrtfinale europskog isto. Da. Tako da je to jedan od rezultata. A sad za mjesec dana će biti svjetsko prvenstvo u Dohi i na njemu ćemo biti 16. nositelji. Tako da u 16. finala nećemo ići na igrače od 1 do 16, nego ćemo ići od 17 do 32. Tako da je dosta dobro što smo
osvojili ova 2 turnira i što smo tako dobar plasman ostvarili. Da, jer na rang listi. automatski se otvara da će prvo kolo biti, a nadamo se Prvo i drugo lakše, da. Iako isto ima parova koji su isto slabije rangirani, a puno su jači od samog rankinga. Da. Pričali smo, evo malo skačem s teme na temu, ali pričali smo o ovim počecima i svemu. Pa evo, koji su recimo treneri na tebe ostavili možda i najveći trag do sada? Meni je prvi trener kad sam došao na mladost mi je bio Slavko Tomić. I ja sam s njim radio, svaki dan sam s njim radio. I baš on je meni posvetio puno pažnje i puno vremena. I jako sam mu zahvalan na tome jer vjerojatno da njega nije bilo, ja tu danas uopće ne bi bio. I s njim sam radio mislim 3-4 godine, možda čak i više. I nakon toga sam prešao kod Željana Gačine koji je trenutno i prije i trenutno kadetski juniorski reprezentativni trener. Da. I s njim sam isto s njim sam jako puno radio, išao na turnire, ostvarili smo tu neku konekciju koju jako malo ljudi ima. I zato što je bio dio mog odrastanja i sve, nakon toga, ja mislim sa 15 godina, to je bio prelazak iz mladosti u GSTK Zagreb. Sam krenuo raditi sa sadašnjim izbornikom reprezentacije, Nevenom Karkovićem. I od tad pa do sad sa njim radim. Da, gospodin Karković je također bio ovdje u našoj emisiji i on je stvarno stručnjak velikog, širokog znanja. Ja bih rekao čak i puno šire od stolnog tenisa, vrhunski stručnjak kako bi trebali držati na dlanu, ja mislim, u cijeloj Hrvatskoj. Pa evo recimo, na čemu trenutno radiš da popraviš taj neki segment igre? Znači, imaš nešto da misliš da može biti bolje nego što... Pa evo, nakon ova 3 turnira što su se odigrala, bila su 2 ova fidera u Otočcu i onda smo nakon toga išli u Češku, u Havirov. I igrao sam singlove i shvatio sam da mi puno više u otvorenoj igri trebam osjetiti kako pogađati loptu na neki način pod jednim kutem, pa onda sad više fokusa tome posvećujem. Znači ima dijelove igre s kojim nisi zadovoljan? Ma naravno, mislim ima i dijelova igre s kojim prvak svijeta nije zadovoljan pa i dalje radi na tome. Mislim, niko nije savršen, tako da ja mislim da svaki dan trebam raditi i to je to. I nastaviti raditi jer nikad neće to biti perfektno. Koliko treneri pomažu na stolno teniskim mečevima s obzirom na to da je na stolnom tenisu jako važna koncentracija i ima puno, događaju se i prasice i događaju se u detaljima leži to. Koliko za tvoju koncentraciju onda pomaže trener da ti da ponekad pravi savjet tijekom meča? Da, pa moji najbolji turniri su bili kad je Neven sjedio pored mene. I to je isto bilo ne sad u Otočcu, nego prošle godine, ja mislim. Isto na Europskom. Puno mi zapravo pomaže oko same ideje što servirat, gdje primit, kako odigrat loptu. A dok sam sam, mislim, mlad sam, imam 21 godinu, neiskusan, puno manje sam iskusniji nego recimo Gačina. Da on u sam detalj zna šta sve treba odigrati i kako i gdje odservirati. On ima plan već razrađen. Par. Plan, da, naravno da, mislim. Tako da mi Neven tu puno pomaže kad mi sjedi na klupi. A koliko ti recimo, imaš nekakve psihološke pripreme za mečeve ili se pripremaš na takav način ili je još uvijek samo fizički važno ući u meč? Pa prije meča uglavnom se zna s kim se igra dan prije. Naravno. I onda ja se pripremam tako da gledam taktiku i da pokušam vizualizirati kako će taj protivnik odigrat s druge strane. I onda to prije meča prolazim kroz tu taktiku i gdje igrat, šta igrat i tako.
Vratimo se malo na reprezentaciju. Gospodin Karković, prošle godine na prošlom europskom prvenstvu je reprezentacija zaustavljala u četvrtfinalu od kasnijih europskih prvaka, ove godine europsko prvenstvo u Zadru. Je li možemo do medalje? Pa mislim da možemo. Mislim da ako se stvari poklope, da su dečki u formi, mislim da možemo. Mislim da nema tog šta nas može spriječiti. Mislim, ako će dečki jako dobro igrati, naravno da možemo. Da, i tu je domaća publika, pa će biti vjerojatno i malo dobrog i lošeg, vjerojatno će biti malo pritiska, a s druge strane domaća publika uvijek može ponijeti dalje. Ti si trenutno, ako sam dobro vidio, 216, je li tako? 210, mislim, sad po novo. Ne bi, to se stalno mijenja se, da. Gdje se vidiš za 5 godina na toj listi? Pa cilj mi je doći u top 100. Evo, to mi je prvi cilj. Prva stepenica. Naravno, ne treba posvećivati puno pažnje samoj rang listi, nego svakom nadolazećem treningu, svakom nadolazećem meču pokušati biti što bolji i onda ja se nadam da će se taj trud isplatiti. Znači, cilj je u sljedećih 5 godina doći do top 100. Pa da. To je, mislim da je to jedan legitiman i se čini ostvariti cilj. Da. A misli, s obzirom da imaš, rekao si, da imaš 21 godinu u stolnom tenisu, znamo da karijere dugo traju. Da. Dokad sebe vidiš? Vidiš li ti da ćeš li ići tako daleko ko recimo ko što je Primorac bio? Pa mislim da mogu bi do 40, ako će me zdravlje služiti, ako ću održavati tijelo, zašto ne? Pa i dalje. Da. Mislim, a koje su najčešće ozljede na stolnom tenisu? Pa ne znam, zbog tih rotacija leđa znaju jako često sredina leđa zna otići. Isto tako, puno igrača ima problema, i ja sam između ostalog među njima, sa kukovima. Jer zbog tih svih rotacija ne znam što se točno događa u samom tijelu, ali dosta njih ima problema s kukovima, onda moraju na operaciju. Koliko je za popularnost stolnog tenisa, znamo da je stolni tenis azijski sport, tako reći kineski sport, prva 3 igrača na svijetu su trenutno Kinezi, ali koliko je za popularnost trenutnu stolnog tenisa u svijetu dobro došla braća Lebrun? Ja mislim jako puno. Pa evo, vidjeli ste u Parizu, puna dvorana, atmosfera. Ono je bilo ludilo potpuno. Da, atmosfera. Meni je bilo osobno možda i najdraže gledati stolni tenis od svih sportova, i Felix i Alexis su igrali odlično i atmosfera je bila potpuno ludila. Jesi imao priliku igrati protiv nekoga od njih? Ja sam protiv Alexisa, dok smo bili juniori. I to nešto sam vodio, bilo je 1-1-7-4, ja mislim, sjećam se dan danas toga. Ali dobro, on tad nije ni bio iskočio na rang listi, tek je počinjao igrati te turnire. Ali to je bio juniorski turnir, tako da... Misliš da neko od njih dvojice može doći do prvog mjesta na listi? Pa mislim da da. Mislim, lista nije ekvivalentna isto ko da neko osvoji svjetsko ili olimpijske. Mislim da će prije doći do prvog mjesta na listi nego do takvog nekog rezultata. Misliš da će tako lakše doći do... Da će lakše doći do prvog mjesta? Mislim da da, jer uvijek se zna dogoditi nekom dobar turnir pa ga osvoji. Isto tako na ovim turnirima na VTT-ovim turnirima ima puno više i Kineza i Japanaca i Koreanaca, tako da se tu mogu dogoditi neke neočekivane pobjede. I onda ako jedan od njih to iskoristi, onda može doći, najbolji turnir što možete osvojiti taj smash, 2000 bodova i onda ste... Ko neko osvoji taj može napredovati. Već je u top 10. Da, baš, evo ja sam gledao top 10 trenutačni, u prvi 10 su prva 3 su Kinezi, 4. Japanac i nakon toga de facto više nema niti jedan azijski igrač, ovaj kako se čita, Zhu iz Chudang, da. Da, on je kineski, njemački Kinez, ali dobro, lijepo je za razliku da su tu 2 Francuza, Šveđanin, Brazilac i Njemac, znači postoji stolni tenis i van Azije. Da, tako je. Ali mislim da,
to je većinom zbog, ok, tipa žene prvih 5 je kineski. Da, to To ženama je veća dominacija. To je totalno druga priča. Ali, da, ovaj treći, četvrti Kinez ili čak i peti ne mogu parirati prvoj dvojici. I onda uvijek neko od evropskih, ili evo, Calderano, spomenuli ste Brazil. Onda on pobjedi protiv četvrtog, petog Kineza. Znaju se često događati ti upsetovi. Da, mislim bio si vjerojatno u Kini na njihovim turnirima i njihovim kampovima, je li to drugi svijet? Pa je, mislim trenira se po 8 sati, tako da za razliku od Hrvatske i Europe općenito totalno drugačije. Kako si ti zadovoljan sa uvjetima u Zagrebu za trening? Imate sve što treba ili? Ma da, pa imamo dvoranu 24/7, stvarno je dobro. Cijela ekipa je tu seniorska, tako da stvarno... Da, svi ste zajedno, tako? Da, pa svi živimo 10 do 15 minuta od dvorane, tako da nema tu nekakvih problema, samo što se zna dogoditi nekada tipa Gačina, Pucar, Zeljko odu na lige svoje, onda se zna stvoriti problem, pa onda se ide u Njemačku i tako. Onda se ide u Njemačku trenirati? A da. To je to, oni odu igrati ligaške mečeve, a vi za njima na treningu. A kakva je situacija u Hrvatskoj van Zagreba? Ima li neki centar koji bi se mogao pohvaliti dobrim uvjetima? Ovako što ti znaš. Pa to iskreno ne znam. Mislim, imaju klubovi, ali centara baš i nema. Pa ima im se čini, da. Da, ali dobro, mislim, to je pitanje za nekog drugog, ne za mene. A, znam, nisam te ni mislio vidjeti o stanju, ko je kriv za infrastrukturu. Da. Jer to je stvarno, mislim, to je neko pitanje stvarno za nekog drugog. Ima klubova u kojima se radi, ali pitanje koliko ih ima i koliko igrača se može proizvesti, jer većina se tu u Zagrebu proizvede. I koji su van Zagreba brzo dođu. Da, pa to. Dođu sa 13-14 u srednju školu i onda tu treniraju. Da, Gačina je takav primjer, ja mislim. Da. On je cijelo obitelj, ja mislim, se preselila zbog njegove stolnoterenske karijere. Dobro, malo ćemo, rekao sam ti prije, nećemo ništa van sporta, ali ću malo te skrenuti van stolnog tenisa. Vidi, odmah si se nasmijao. To ti je draža tema. A malo, da. Vidjet ćemo kakvo je pitanje. Čuo sam da si veliki navijač Dinama, je to istina? Je. Na tekmama si? Pa znam otići kad sam u Zagrebu, znam otići. Evo sad sam bio u subotu, ja mislim da je u subotu bilo. Yes. Da, protiv Osijeka. Da, išao sam na sjever, a većinom na zapad u zadnje vrijeme, ali prije sam na sjever znao ići. Ali povede, zna me povest. Znate povest. Pa onda odem malo navijati. Dobro. I tvoj neki komentar Dinamove sezone? Ne znam šta da kažem, mislim. Nisu dobro odigrali, normalno da nisu. Ok, Liga prvaka, 11 bodova i to vidio sam da onaj superkompjuter je napravio 10.000 scenarija. I samo jednom je... Ne, u nijednom nije, i u nijednom nije klub sa 11 bodova ispao. Ali dobro, mislim, šta je tu je, tako da treba se sad boriti, još 7 utakmica do kraja, tako da... Ja i dalje se nadam da Dinamo može dobiti. Da? Ma da. Dobro. Saša, naš realizator, se ne slaže s tobom, ne slaže se baš nije, ali... A dobro, šta ćemo sad? A ovako dolazak Zvonimira Bobana, to je velika stvar, ne samo za Dinamo, za hrvatski sport. Pa jel ti bilo, kad si pročitao tu vijest, jel ti srce malo zaigralo? Pa mislim, ja nisam iz tih vremena, ja sam puno mlađi, ali normalno da znam tko je Zvonimir Boban i normalno znam šta je značio Dinamu, pa i šta sad znači Dinamu i njegov povratak, tako da sretan sam zbog njega i tako da to je to, da. Kad vidiš recimo, evo, preko nogometa ću doći do pitanja ostalih sportova u Hrvatskoj, kad vidiš da hrvatska nogometna reprezentacija ima 3 medalje sa svjetskih predstava, da u skijanju Zrinka Ljutić osvoji mali skijaški globus, da imamo uspjeha u svim sportovima. Kako to objasniti? Pa mislim da smo nacija koja je puno više
privržena sportu nego bilo čemu drugom. Tako da i uz nedostatak infrastrukture i svega, mislim da je to normalno za jedan takav, mislim ne normalno, krivo sam rekao. Mislim za mene je očekivano da će Hrvati nastaviti dalje to raditi. Evo sad je svjetsko za godinu dana, ili tako, novo. Mislim da će Modrić još do tada igrati. A mislim da će igrati do tada, ali... I onda se vrati do Dinamo, da li se zove? Ma ne, mislim da to ne treba raditi. Ne treba raditi? Ma ne. Bolje da ne. Pa isto ko šta su Perišić i Rakitić u Hajduk. Mislim da je to dolaziš sa Santiago Bernabea gdje te gleda 70.000 ljudi, dolaziš na Maksimir gdje te gleda 7. Dobro, lako je za Maksimir, nego dolaziš, ne znam, a i u Šibenik. Neke oranice, ja neću ih imenovat, nego... Pa i to isto, da. Vratimo se dobro s tom tenisu, lagano da privodimo sve kraju. Šta te čeka sve ove godine? Imamo sad svjetsko u Dohi. Dobro. Ja igram samo mix, a ostali dečki igraju i pojedinačno. Znači ti si se već počeo specijalizirati, iako sa 21 godina da ćeš biti za početak. Je li to zbog lijeve ruke? Pa mislim da da, mislim sigurno je. Znači toliko lijeva ruka donosi prednost u miksu? Pa ima i drugih ljevaka, ali evo ja sam specifičan zbog servisa i prijema. Da. A šta je to specifično u tvom servisu, pa da pokušaj nam objasniti nama laicima? Imam puno različitih servisa koji se jako dobro rotiraju i tipa curama koji igraju sa mnom po prvi put je gotovo pa nemoguće vratiti. Ozbiljno? Da, i to su onda direktni poeni više manje. Znači kad ti serviraš curama, to je već u startu bod više manje. Da. To je dobro znati. I isto kad primam, zato što svaku servu bilo čiju, manje više bilo čiju mogu odigrati aktivno. I to se zove banana. Da. Kad se na kratku loptu igra preko lopte sa backhandom. I tu zapravo jako puno poena dobivamo. Znači, ako se vrati Hani lopta, onda ju ona završi. Ona završi. Rekla je da ju moram pohvaliti. Ajde. Tako da... Hana je čudo. Je. Stvarno mislim da bi ona trebala imati veliku karijeru, definitivno. I već je uostalom i osvajala neke i medalje i turnire, tako da je to. Ok, nakon Dohe, šta sljedeće ide? Nakon Dohe, 6. mjesec je ima jako puno turnira. Ja igrat ću sva 4 turnira. Ima taj feeder ima u Prištini, onda je Contender u Skopju, rang više turnir, i onda su Contender u Zagrebu i Star Contender u Ljubljani. Hoćeš igrati u svim turnirima pojedinačno ili u miksu? Da, pa mislim pojedinačno je prioritet. Dobro. A pošto ćemo i Hana i ja biti, ja mislim na svim turnirima, onda ćemo igrati mix isto. Pa da, sa bodovima ko zna, možda na kraju sezone i top 10 bude. Pa ja se nadam, ali polako. Imaju prag između 20 i 30 je 100 bodova, a između 20 i 10 je puno veći, 1000, ja mislim, i više. Znači treba treba zasukat rukave, da. Da, kratki su rukavi već. A dobro, onda ide, znači rekao si u 6. mjesecu imaju turnire, šta dalje još imamo? Da, zbog 23. mjesta na rang listi smo omogućili da idemo na taj Grand Smash. To je još jedan rang iznad Star Contendera na koji idu prvih 120 igrača koji se prijave. Ako se neko odjavi, onda isto se prag spušta dolje. I to ću isto ići samo u miksu. Hana će, ja mislim, i u pojedinačnom. Zato što ja ne upadam u pojedinačno zbog svog rankinga. Još ove godine ne, a sljedeće? A ja se nadam, da, već sljedeće. Možda čak i isto ima to u 7. početkom 7. Onda ću uzeti pauzu od 2 tjedna i onda je krajem 8. je u Malmeu isto taj Grand Smash. Ja se nadam da ću već moći u Malmeu, da ću bolji rezultat napraviti sad u 6. mjesecu na jednom od turnira i onda da ću uspjeti. A kad počinje sezona Bundeslige? Pa evo, stigla mi je poruka prije tjedan, dva da 2.8. 2.8.
moram sletiti u Bad Homburg, to je blizu Frankfurta. Da, blizu Frankfurta. Tako da od ljeta ništa, ali i to je na neki način i veselje zbog svega što dolazi, tako da... Da, to je, da. Mislim, ovo je najranije što sam ikad u životu morao kretati, tako da... Ali dobro, mislim, to je nema mora za tebe voljeti. To je dio posla, tako da... A pazi, s obzirom na to da odlaziš u najjaču ligu u Europi, to je definitivno veliki uspjeh. Dobro, Ivo, ja se nadam da ćemo se sljedeći put kad se budemo ovdje družili s nekom medaljom, s nekog europskog za početak. Ja se nadam. Jel može? Može. A nakon sljedećih olimpijskih igara ili prije sa Hanom i tobom zajedno ćemo prije olimpijskih igara da imamo kao nekih favorita za dobar rezultat. Bilo bi lijepo. Bilo bi lijepo jer stolni tenis stvarno ima veliku tradiciju u Hrvatskoj. Imamo i Zorana Primorca i Tamaru Boroš i sada sve ostale koji su došli nakon toga. Hvala ti još jedan put na dolasku u naš studio i ne znam, neću ti reći da se nada da će Dinamo biti prvak jer se ne nadam, ali nadam se da ćeš ti imati što bolje rezultate. Hvala vam puno, hvala što ste me pozvali. Dragi gledatelji Sportskih novosti, vidimo se sljedećeg tjedna u novom Sportcastu.